nasoma okuva P1 ne step mother wange nga mama yanova yandekanga ndi n'emyaka 2 okusoma natuuka okusoma nga azirawo nasoma paka kyamukaaga nga ne step mother bitabona paka sange era n'obuto bwange nga nfumba obugaati obwo natwala ku isomero me nafuna ekitabo bujinga ku isomero tinwa nga basomesa nabampa kwemere kusaawa 7 lye baba baliireku nga ifa abawala batulimbalimba yanimbalimba ayengera n'embeera yene twajotandika nga n'okusoma kwene mbona nga biremye nga nzira fiizi nga abasomesa bali kuminga nga nchono igulo nga nzira fiizi mbere y'obufumbe yali etya ku myaka 15 experience twatuuka mulenzi yali yena akali muto nga tubaawo twali myaka ngemeka 18 twatandika ng'olwana twalwananga waize waka otandika otya bino byokwenigiramu kuba amatafaali era ekirowoozo kyaida kitya kuba wali tobikolangako nali tibikolangaku wabula nabona bubone ekirowoozo kyandida bwide nti kanye ngambo naba kuba amatofaali nati amawano nalingirira ng'emmotoka diri kusomba mulenzi oyo yali yankaeri eitakeri nga alitunda amatofaali naye nga alikoba nti buli trip eja ali kufunamu emitwalo 6 nakoba nti zena ndina okuyingira mu nkube mbenga nebesaawo lwaki ndi kubonaabona ngaye kuba amatofaali gano nsobola okufunamu zena esente Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Kyabe ekyokola okuba ng'otugoberera kituyizaamu amaani era saba yakabaka ali kusubscribing to go ahead and subscribe, like and share our videos. Ninze yazidi osigira bambi kutoka wano nvuire waife busede mbikado bamikwano mbaire nduire nga tuweereza the team yange tuberenga twawumula muku tikwendera ngena bakobera twafuna muku ebizibu iti mami wange yafuna kabenje atwera ya mubanda twamutwala idinda referral hospital byalima bamusindike mulago wendogera nakali mulago embera tinungi aye musoga ko bati omuna ko kawa makera ndiza koka nze baba yafa mama yensigaiza wentakolezera wenatola kulya chimbeza oni family yange so nkobe ntikandere yontandiko kola kolanga ku milimo tomana nga twidanda bango omukaire ndi yazidi osigira ngawe muri kumbona nchaire ko kumwaina wange nasabu ono aine mbozi yebambi egema ku mutima tumwage ino wana kuba matafaali omulimo abantu gobalowooza nti gwande berenga gwabasada tiyayendera okuida wano okuba amatafaali wabula embeera yensi niyamugemaku nasabu yazaalibwa ng'abaana abawala abandi yaba oti asomaku oyatuuka oti mu kyomukaaga n'embeera edda ekyalo wabawo omulenzi yamulimbalimba yamutwala okumutwala mu bufumbo nasabu yafumbirwa ku myaka 15 wabula mu bufumbo tibyajja bulungi yavaayo ng'azereku n'abaana ng'embeera tinungi era yaira waka ekyalo kyatandika okumbona obujakati kantandika okuba amatafaali mbesewo omwana wange n'ebizibu bingi byalina era n'ensonga bambi oba lwaki ndidyana okumukyaliramuko so twidya ntuwayeekuku naye nasabu webalekola mirimu nkangemereku nkwagende ng'olikka weefube ekifuba tikikuluma kirumayo enzira kyakola kirumayo enzira kyakola
nkubwene ng'ogemye ekidomola eky'amaadi olukugatoleere wansi okuleeta wano g'okolesa okutyanka itaka naabona nga embeera engemyeku omwana omuwala oli onirira oli muwala mulungi omulenzi yena yandikwenze nakuba nti lwaki omwana omuwala ono mulungi ayira mu by'okukuba amatafaali emboozi yengemyeku bambi so nendonkobere kuku ozaalibwawa Namutumba. Baba yagula itaka aye ffe bene tuli ba Buganda. oyogera ku kwino Namutumba baba yagula itaka aye ffe tuli ba Buganda. Kitundu bakyeta Kirugu. so okukola ko wakulirawa Nkulira mu Busoga ne Namutumba. so twenda oyogere ng'otulambulira bulungi mama wo basenga busenge Namutumba eyo baliyo okumala ibanga kyera bakaliye Namutumba Bakaliyo nga bagula yaitaka we naawe batyama ye mama wange yanoba embeera yantuukirwa okufumbirwa akuba nti step mazanga nali waka nabanga ndi kubonabona okuba nti kanje nfumbirwe bitasoboka. okay we naawo mama wo bayawukana ni baba wo ng'oli wa myaka ngemeka Nga nkalina muto nze yansuula nga nina emyaka 2 yanoba yajja ewaabwe Bugwere leetayo Bulangira kale tayiranga nakuwe waife tayirangayo yaloba baba yamwengaira yademu okwira nabanga ndi kubonaabona nokuba nti kanye nfumbirwe. okay nenda wenaawo tujja mpolampola mama we yanobanga wa baba wo ng'okaali muto yakuleka ni mama wo wundi yokweta step mother embeera yali etewaka wasomako Okusoma kwalema kuba okusoma okwo kwenasomako kutuuka mu ky'omukaaga ekyo nga dada wange azaala baba naali kunsomesaako aye naye yatuuka owabulirwa esente edinongerayo ebitabo napakasanga era n'obuto bwange nga nfumbafumba obugaati obwo naatwala ku isomero me naafuna ekitabo bujinga ku isomero tinwa nga basomesa nabampaako emmere ku ssaawa 7 gye baba baliireku. Mzee tiyalina akasente bulungi Akasente yali azira era n'essaawa eno ayinza okuba nga yakakafuna kuba yakatandika ye n'okuba nga omusaada okwirawo ng'omuntu. wapakasanga bupakase ku isomero ng'ebidde ebitabo direma Edde ebitabo nga direma aye nga wedirema nja ye dada yampaako nabanga ngula ekitabo najja nasoma aye bwe natuuka mu ky'omukaaga ebitabo byalemera irala nga benda n'ebintu bingi dada yalemererwa nga wenja yatoola mu idduuka endyalinga n'akaduuka nga atoolamu yampaako ebitabo. so kino kyakulemesa omala ku P7 Kyanemesa ate nifuizi yali wa lutalo nifuizi nga tusoose najja nafumba obugaati n'obukyayi nali ntulanga kuno obukyayi obw'amata olwatuuka mu kyokusatu nairamu amagezi nti kanfumbe nga n'obutantwali nga wonegema ku dada njawale waaba nafumba obugaati n'ataawo nafumba amata n'ataawo nabanga nfuna akasente akambeesaawo nga fuizi nga wajja okuba nti basaba ku isomero nga ze nafuniyayo 2,000 dentwala aye eky'omukaaga nalemererwa. watandika opakasa kuva mu P3 nga mpakasa bupakasi nze mwena akasente kemba ndigulamu ekitabo nagulamu ebbeiro nagulamu nabanga buji ku isomero tinwanga wembafuni akasente ako nja nali akuwa obugaati ku isomero eyo n'abasomesa babaleke yakawunga bandetera kale nga nakola emikwano ku isomero. Katonda wange iwe mu kusoma kwo ng'omwana yayena wera embeera yali nti tiyali nungi ebyokusoma byali nga bizirawo nga tofuna buyambi bwana bwona iwe mu kusoma kwokwo ekirooto kyo kyali kyaki kiki weegombanga mu bulamu bwo tiwensoma nsobola okuba kino? Nze okusoma okwange kye nasinga nga okwegomba nali neegombye okuba ku looya
oba ntyame ku walala n'abaisirikale nga bwe batyama mu bitebe omwo ze nanumirwemu okwo. Aye byona byona ebirooto byo byona byona byagwa butaka. Byagwa bugwe. Aye nebyo byonna lindowooza nga buli wenja ku isomero ze nabyo ndowooza ng'omuntu. Tekyakosa kulemera okumala ku P7? Kyankosa nga nze omuntu kuba nali nzira wensobola atola fees. Dropping out mu P6 tamu esooka yakubye oba yakusatu? Nakoma mwesooka ng'olina ku biremye. Nakoma mwesooka nasomaku baatuuka owasaba nti balikwenda basomesa batandika otutaako nti benda tusule boarding nga tube nga tusomanga n'obwire ngaaye nga ate tikikasoboka nga nzira denawaayo benda batusasule bwire tubotusula batulina okusasula emmere tugiryenga ku isomero nga batwenda ku ne uniform nga batukoba ntukolere era boarding ku isomero bende uniform 2 batwenda ku enani engaito batusaba ebintu bingi sanduku mpaliswaye nga nzira busobosozi bona. Wali wa step mother ebyokusoma byalema bayino baganda bo ku maama yasigala waka bo bali nga tebasoma? Bali nga basoma ye bona bamala balemererwa. So wotuka mu P6 ebyabasada bino byokwenda nti omusada ojja ofumbiro byaidira muwaate? Omusada mulenzi ye twali tusoma naye twatandikira ku isomero mu P6 kale yabanga nga ife abawala batulimbalimba yanimbalimba aye ngera n'embeera yeneyi twajotandikanga n'okusoma kwenembo nanga biremye nga nzira fees nga abasomesa bali kuuminga nga nkyo neigulo nga nzira fees nga nsala bakufulumya mu kirasi waje waba emiyando eyo nti ozira sente watyama emiyando eyo bayino basoma. So wasalawo nti ojja ofumbirwa ku myaka 15? Najja nafumbirwa okufumbirwa kwange kwali kwa bukake nga ni muzeeye n'olwabona nga ne byabawala tibenda abawala bakwaneku ife ne byabawala eyo fe batulimba bulimba abamulenzi kasita kulimba muzeeye yali azira buzibu yambeda bubede yangabira omulenzi kuba yali amwidi. Okay, so igo tuwetwala mwene nti omwana abuze waka yajja n'omulenzi wabula muzeeni oli yaje yakusaba bajja bakusaba baba oyikiriza yakuwayo? Omulenzi mwanina ne yakola kire ne yamunendekeza mwanina twali tuwayanga naye yansika ino olunaku olwo twajja twakola ki baba yali azira waka kuba ye emirimu gye avuga ku ebifiso wafa safwali yali ajira yalina kwedo olunaku yali asuze mu Kampala eyo nife byabawala zena nesigula najja nasulawa wa mukwano gwange muzeeyi bwe yali azirawo mama yamukubira isimu step maza yamukoba nti muwala woti yasuze wano ati yasuzewo ati tidya yayinza okuba yasuzewo omulenzi eri omulenzi amwendanga muzeeyi olwaira ngeri muzeeyi yali n'obusungu obungi yakoba bukobe nti omwana oyo kasa mugemaku ndi mugaba bugabe era bwe kyasoboka yangaba nga ye ng'omuntu. So yakikola lwa busungu yeneza be bamuwamu ku byanfuna nti bamuweere mu kasente wa kino ezira kye bamuwamu wabula yagaba bugabe aya amagoba yajja omaliriza nga abwino omulenzi wa mpesambi ng'omulenzi atandise n'okumuvuma n'okukoba ati omwana wange avueyo. Okay, muzeeyi akugabye ogiire mu bufumbo situkoere kukwembere yo bufumbe yali etya ku myaka 15 experience twatuuka mulenzi yali yena akali muto nga tubaawo twali mu myaka ngemeka 18 twatandika ng'olwana twalwananga paka nalinda ende yasooka era omwana sana wa myaka 5 tulwananga bulwane ngazira mpisa tulwana bulwane buli saa yenda kukuba zena nga wonsi tukatwalwana ngate kibatabula ekisinga atutabula yenda buli saa waveera akukubenga bukube yali na munwa buti watuuka akukuba wena mwatandika olwana kati kyatuse ekiseera
nganzeire omwana owokubiri navaayo naba nga njire ku ye mama ye Bugwere navaayo nga tituyombye aye embeera ye yali ambisaamu ngambi nga wemba wakaawo tagula mmere ansiibye endala naba nga tisobole uno okuba nti ngulire sukaali nje ye mama yagula bulungi najja ye mama olwajja ye mama yagulanga pozi nga alikwenda kufuna mukazi yafuna omukazi bwe yafuna mukazi we no yaliyo paka saawa eno yafuna mukazi we yamuleeta nga nze ndi ye mama mama yankoba ati munaye tuwaireyo yika nti ndi kwakwirayo naye ese enani transport bakali okumpeererya bwe yatuuse ekiseera yampeereza transport yampeerezanga mulamu wange afiire naira bwendira twaziika mulamu wange namukoba nti mpe transport yaira yaye nze ndikwirayo nkulekera abaana yankatondekera abaana ekyo kyamuyombya aye nga alina omukazi ayena azenta mulekera mwana ate omukazi nga amutede munumba yange yena zimba yena nabonabona naye namwagana kazira numba nazimba bwenzimba oluvainuma yandigula ku olutalo ni muganda we nga tanendera irala kuba muganda yena yankwana namuloba muganda wo mulenzi baenda wajja okufumira baloza tejira okufumira kika kyona kyona ndowooza bo we bakirowooza nga abantu so ko tuwe kukifaanani ekyo mu biseera ebyo gali oshana notya kuba muganda kwai woyinda mulamu wo ate nga tukati mulamu gaba muko embeera eyo wali oshana notya awo ebiseera ebyo nali nkaali nga ndina omubiri gwange era nganirira nga ndi mwesente wali okola kimufumbo eyo kyakwesa nkusente navaayo najja nakolanga mu factory y'ebikado eri ebugiri awo era nali nfumbirwa bugiri eyo najjanga nakola mu factory y'ebikado nga ndi mwesente dange bwenatuuse ekiseera twamala ozimba natandika okwaya ku nkoko bambonera omutima omubi enkoko dange badiita nabona nga tisobole badiita bakombola oba badiwa kombola tiddi bwajjanga okukyanga enkoko difiire bwenatuuse ekiseera nabona nga tisobole wenfuna embuzi yona yafuwa tukajja maiso n'embuzi ya Nasabu mwana waife ebyamutuka kuti birungi era ng'embeera yali mutinungi ali eno akuba matafaali so n'embuzi yona dona atandika okufa nga buli kyenkola kyononeka bwononeke mulamu wange we yafa kuba mulamu wange oyo era gwena gulika muno omwana gwenina ye oyo mwana wakutya wakusatu namuzaaleere naida naye bwide eno wano nkolerawo mirimu gyange okay so olwabona ng'embeera teri kutambula bulungi owomusada waavaayo navaayo wairawa naire eka natyama eka natyama ye emyaka 3 omusada yali akuseremu abaana bameka 3 ku myaka 7 so emyaka 3 waira n'abaana bo oba wabalekayo abandi nalekayo ababiri naida kuna mulala kuba ye yali akaali muto era yaye navaayo nga ye alina emyezi 2 okuva ewaibwe so ova mu bufumbo noira n'omwana ono omusada yali akuweereza nko ku buyambi bw'omwana taweerezanga kuwera 10 ni walwala taweereza ninze mwene nfuba biika nange omukazi era nabanga ndidanda b'omwana yani sande omwana yalwala ekizimba alinakyo ku mubiri kivundire ku mubiri nka alifuna sente nzira were 10 aye omusada akubira ku isimu akubuzaako kubifa ku mwana nibwe nkuba isimu tagema alaganga liri bize era dizira naku yalitola naku alinga yakuta mu blacklist kubeera wemba nkubye isimu wandi mbitira kuba kumbali eyo nababa bakolaki namba batuusaayo obubaka aye mwene nibwe nkuba isimu tagema wow so wovaayo mu bufumbo muzeeyi kyamukosa kitya omwana agire mu bufumbo yavira ebimulemi muzeeyi yakiwuliramu isano oluvainuma kuba omusada yali atandise n'okumuvuma ye bwe yali ansindika yali aidi nti ansindika maka amalungi ayajja omaliriza ng'omusada amuvumye kati ate bwe navaayo ate yafuna isano ery'amaanyi
yayenda ansindike munsi ed'okulya aye nga nze mbona nga tisobole kuleka mwana muto. So waiza waka otandika otya bino byokwenigiramu kuba amatafaali era ekirowoozo kyaida kitya kuba wali tobikolangako? Nali tebikolangaku wabula nabona bubone ekirowoozo kyandida bwide nti kanye ngambo n'abakuba amatofaali natyama wano nalingirira nga emmotoka diri kusomba mulenzi oyo yatyanka eryo eitaka eryo ng'alitunda awo amatofaali aye ng'alikoba nti buli trip ejja ali kufunamu emitwalo 6 nakoba nti zena ndina okuyingira mu nkube mbenga nebeesaawo lwaki ndi kubonaabona ngaye kuba amatofaali gano nsobola okufunamu zena esente edinkozesa ekintu ekyamakulu kuba wembanku ya amatofaali natunda trip enafunamu emitwalo gyange 6 nsobola okugulamu ku akapoloti nga nze omuntu. So wajjayo omulenzi oyo yakwegeresako ku engeri batyanga ettaka nirya ogema akatiba biki wakikola otya? Nze mwene naye ganga omuntu era nagwa bugwe katiba ako natandika otanga mu itaka nabanga ntereza akatiba era nafulumya amatofaali ezira yandegeresako. Mukusooka olunaku lwajja lutya wafulumira amatofaali nga ameka? Okusooka kwene nga nakatandika olunaku lwe nasooka nafulumya amatofaali gaali 9 nainuka aye leero niwe nkuba n'ebibiri me nainuka. Kuba bibiri nainuka kuba wenkubawo ebibiri nina emirimu egindi nina okujja nfumba endyeku ate nina okwenda okujja kwere mu kibali nambuuleyo oku mendire wano kabiri ntandika okuba. Okuba amatafaali kyetaagisa ki nadda iwe omukyalo oba iwe omuwala? Okwetaagisa ng'ebiri wange ebikola kyetaagisa amaadi gabanga gakutaamu sente aye ate ndizira eitaka lyaba lyakutyankanga butyanke nabanga nfulumyanga bufulumye aye tikisoboka sente nkaali difuna. So iwe wana amaadi ogatula kiri buwanvu ki? Kukisulo wansi eyo mu kibali. Wansi nga ku kibali? Wansi kiri eyo wansi ku kibali kikoba liringa meters nga 200 awo ndi kubona kuba ekibali kiri wansi liri meters nga 200 emita 10 n'ekisaawe omuntu okulumuka yava kuno kugolo yatoka kugolo ba mita 10 tika wendi bona sobola kubanga meters nga 200 bwembate n'erimbyo gwe kiri era nekyo kuba njira erala mu kibali ere. Okay, so ekirubirwa kyo kyaki mukuba amatafaali muno kikyoyenda mu bulamu bwo? Mu bulamu bwange nali nenze okuba amatofaali gano nga nenze nfunemu ku epiki ki bajaji naenda ze nafune ku smartphone ozira smartphone nzira ndiye ndi kusingana kulwanirira kwamba enebuuza nti bino ebintu tuwegemako kuno bita ku mitimbagano kuba zena singa nayo zena nenda ine ebintu nga bino aye nzira okulaga ensi byoli kukola oza smartphone nzira oyenda bajaji oyenda kugafuna mu bajaji smartphone ate ekindi nayenda muno okubanga ndina walungi wensulanga nina amaka gange ng'omuntu. Obulamu bukalubiriza butya nga tofuna buyambi wa musaada nga atolina abaana be? Obulamu nganze omuntu buti bwamala onala nsobola okwepulaningira era n'abaawo n'omwana aye era nkalubiriza olw'embeera engemye kwino
kubanga saa ino n'ekirwe ekiyafuna ku mubiri kiri ku mubiri okwo kityaime kyenda sente yalwala ekigere ekyo kyatandika ng'ekizimba yendowooza bano abantu baife ab'amataka bayinza okuba baali batezebwa butwa omwana ye ne yabubuuka ndowooza baali bateze nga nze oba tomana omwana ne yajja nabo buti kyaida kyazimbira wano nga ekizimba kiri wane wati kyairugalira awo kityo kiri awo buti bali kunkoba ati kiri kwenda emitwalo 8 mutwale mu idwaliro bamusale nakoba nti kati 8 saa ino njatunda ki mimale kabiri mbenga ndandaba omwana wenkubyeko ewaabwe isimu baba walobye ogema isimu bendi kubira abo kumbali isimu bali kunkoba ati bona we bali bazirana ne namutandika kukumukuki mukobera nakoba buti awo nzira kinambi bwanganza omuntu buti nze mwene era ndina planinga mbenga ndandaba omwana kweyayiyanga omukyala tulyamba mweyiyayiya nze neyiyayiya etikola mirimu egyo eri abandi akati yakati yafuna kyajja okukuula ku kyalo omuwa sente yajja okay benga idi abakazi akamba abakazi tebawaayo mbu beyiyayiya katusabe Katonda akuwe omukisa n'iddiiro bambi ofune sente dikuyambe mu bizibu byo kusomoozebwa kikofunye mulimu guno gw'okuba amatafaali tofaali nfunyemu obuzibu bw'okukala obuzibu ekifuba okunseka oye nakuba amatafaali ye nakuba obuzibu ki bwofunye mukuba amatafaali obw'okusomba amaadi obona obuzibu obusinze kunkaluubiriza kuba amaadi ago wenga toliranga wo obwoinewo nagasinga kunkaluubiriza n'eitaka eryo okulityanka okuli kubaaga amawumpu gakaluubiriza ekifuba kyange oza lugaali lwovugirako ku maadi nzira waire nkozesa bwa kifuba kyange ng'omuntu nasomba naleeta n'ebidomolo byene lwobona nzira alina kirala ekyo kyenkozesa ng'omuntu butikayi wendifunira sente ate lero byanina byanusu 8 ekyalo kikubona kitya ng'okuba amatafaali apa bitano nga bali bona omugalo okuba amatafaali biki ebyo bayogera abakyalo wali olowulira nga bali kwogera ebigambo ebyo biki byowulira eyo bayogeranga mu kusooka nga bakoba mu kanwa kaibwe nti balowooza nti amatofaali tijja gasobola era basekanga bakati alina amatofaali gajja okubaawo twakabona bakuba amatofaali gabalema abajira omaliriza nga balibona ng'omulimo ne kalangwire nagwe era nga ndi kujja mu maiso kale ate abasala tebakubisa mu maiso lwa mulimo guno gwokola gw'amatafaali bakubona nga oli kifuufu era buli muntu akabukoba ati singa bukeera ku nkyo yaba wange mba mulabiriranga bulabirire ayi lwakuba nti nze tikisobola okuba nti buli musaada amwegwanize era babita bakoma bwa ku bigambo byabwe era batambula bakola ki bajja ife abasiraamu batwikiriza okuba n'abaana imwe abakazi tebabaikiriza nti kuba n'obusobozi oba n'abaana oba obuzirayo nze nga nze omuntu nenda nafuna omusaada wange yaba mulala era nabanga nina oyo mulala era yena yaba niwe nga oli mulala iye waba ayinza ofuna aba bafuna wow so mumbira yena oba oli awo ngoli yandiyenze bambi okugemera ku mumbira yoli mweno wawo oli obubi ino wakoboto ninfuna namba ku kino mulimo gwange gusobola okweyongera mu kugwa amatafaali nayamba abaana bange wantu wa kutema itaka eryo nakulityanka awo nuwe nsinga akalubizibwa na maadi era awo mba nfuniyemu okwasobola okungemeraku mulimo gwange gutambula bulungi ayo kubeda kati banze mwene nsobolera njo okumala ewiiki enamba nga nkubyewo 10 okay so smartphone enda smartphone olaga ebintu byensayo gizira then egali yokusomera kwa maadi tinebyo okay n'obwidandabyo bw'omwana n'obwidandabyo abasaada bona yakuzala mwe buti yefuirayo musaada gunazaala naye abaana abo nibwe mulingirira bulingire namuleka kuba omulingirira musaada tiyasoma kiryawo nze nakoma ku mukyomukaga ye yakoma mu kyakuna yabanga akomyawo olw'ensonga
baba we yali azira buvunanizibwa yali azira ku sente de musomesa nga baba we yajja mu Kenya eyo yamulekaawo so omusale ni nkoma nga mama we yafa omusale mwana yakoma mu P4 so niwo omusinga ebitabo wakoma ku P6 azira mulimali bwawo wakeera bwakujja kupakakiza bantu kale omulingira obiseera ebindi walibana kumukubira simu wa mulingira bulingirire musasira ye nango omuntu kuba namulekera ababiri mukufumbirwa ko mukwangu okufumbirwa ko ku myaka 15 nebyo byakutukako okola obufumbo ngo kali mwana muto eriyo biwaidosa bibandiko byo tubolyawo mugala mwino ku myaka eja atachikola era nkyebaliza ina abawala ntero bakoba kuno balibona bona abalengeiza nga walibona bona nti amana bona akibakobera nti saawe eno ibo bali kusomera eri bali mu secondary basoma bali kujja mu senior 1 nti amana bakoba nti obuntu obufumbo mutabwe yuna kuba mu maiso mwida kubwaidusa obufumbo buzira mu value woboti mu bufumbo bonabone aye woba wesomera ofuna mulimo gwo mulungi era waba bulungi benda kwemegerako ibo benda kwemegerako era bebe yuna aye nti amana bona abalambira ngo omuntu babaka obafumbye buti n'ennyama baba ku musowani so wajja mu bufumba bamwe nali kujja okwegabulira ku mwene yaye nekibatwala aye era ni waka omala gaikiriza bakumegera ku wabanga oli kusoma kuba ebyo byona tubyagana emberi ojjo kumaliriza nga oli kujana kwefunira mutere gwojo okulya mu bulungi ngozira nakusumbuwa birowoozo ngotyeme ku mulimo gwo ngolya nga n'obutere obwo tobubona olya bulya na bintu biriyo bimpwanchimpwanchera waba wabe sawa n'obulamu bwo okay muzeyi tasobola kwongera mu ku capital mu bintu bino byokola muzeyi tasobola era tayidina kunga kuba eno bloka kuba yena ali bubi wayo kasobo muna kuyo okuva ayi butinga imwe mama bafuna emirimu aya imwe unezga business yotawe yatambula kuna yonka nini kale bambi oyo ni mine wife na sub tuli kujja kuswika hano nenze mukyaire ku kwatukobere ku mbozi ye ebyamu forcinga okuida no kuba amatafali kawala kato kalungi nga woli kabona aye mama eyo nensi nti nango na sub butisawe eno yala alowooza ati kujja kodi kuba dokita kuba lawyer sababu yali dinga alikuja kuba lawyer jenga mu court awokeza abantu emisango ayogere ngolusungu lw'amaani bisayo na sababu alikati bakuba amatafali obona obulamu aye family yazalibwamu tibyali byangu bali bavu ate mama yanoba yakwana step mother tibyaja bulungi okusoma kwa lema yaja ku mbufumbo biremye so bityo so kansubire nti wali eyo so kwango nichoyezemu obula bambi osolo okutuyamba wobanga emboze na kugemyeko mwana wangu na akobye aini kyayenda yena yetagayo ka smartphone okulaga business ya abantu omulimo guno gwakola gwa matafali ngasolo kwegama ya against byakatomana yafuna bamugemerako so obeyo ngo ni smartphone osobola okuyamba kuna sabu amwa smartphone atukobera endo yo kwa kagali aho kusomerako kwa matafali so bityo bingi osobola okubeyo wa mugemerako mu ngeri yona ndiya video sigira abakali ku subscribe please go ahead and subscribe, like and share our videos aba beba nsabiranga nga basabira mami okuba bulungi bami mwe bali salad imwe ne yanza ku ni mami wange yampa ku obuyambi mami we bali kwatula katonda akwirizeewo akuwe byosinga kwenda mbulamu bwo